hey man, have you seen what is going on ka Kehlelezi? Dr. Kehlelezi. Dr. Kehlelezi. Inyanga yo duma la 1 million ke budget ya 3. Mara Kehlelezi ari yena ha so ilokene. O rutetse di rope o sakile ko di ropeng ari ya di rope like wa kushisha nkers like so according to Kehlelezi allegedly mara it's not allegedly ku buletsi yana nkere ku buletsi okay and then ba re go ra ire ka mogoi o thomila fa ka Johnson & Johnson yeah PD star yeah I fetso ira ka mogoi ha ya batabela gore a so morutela a so ifake condom so stoko same sa complain sir no we fakile and we fakile ka Johnson & Johnson so ya batabela gore o mongwe o rilela se lo mongwe o bulela se re sa khona o tseba gore ke mongwe o bolela nnete between the two mara yena o thomile ka gore Kehlelezi mo reipile